Ebusuafo ye mamo akwaba eba Africa Media eso na mo amunim se Africa Media de sem a etwa ye hu ehia anadada ye bobo no na ne wabeso mo enu nti no on person miss out on anything no na me kai mo se obe subscribe to your channel no uwie so a no emia notification bell no se na dada ye posi video bi e wo Africa Media won so benye bie no hu ne akoso e wo ye maimu eni wiase mo afa na nyina na me de mo ko enne ensem emu a mo kai na sente mo abra fix the country won sem epeja ni mu e wo omamu na nkofo dodo na pray ahwe se celebrities ya mo oman Ghana mu no ankomodo omo ho hye fix the country mu ye hu se dodo na omo ho afiri mu na mom de efia odo de ogina mu pa etaye ne krofo chi se nyema ekoso e wo omamu emboa oman no entwa na nya di obepene ama saadi we akoso e wo man mo akwakoye no celebrity osanso wo fans di no betine mo ama ne fans nyina na nyema no aboa ma na nado danko ekufa do so tie amanfo esufri a ebeboa ama oman no etimi etu empon na ne de efia odo abeshoke ne fans pa enam ade bi odo betu ne Instagram page eso ana mamanfo dodo ne bisa se ye maami ankodi yenim anka ye press o man ebetu mpono ono na ne de o sign na ya ka no de ne be adofo asema efi odo edebetu ne Instagram page no eni mo ma kwan na men kan entramo o say I would like to take this time to let you all know that I am going on a hiatus. My mental health is at stake at the moment. My love for this country and humanity has turned into something I am not, political. I am of peace and equality. My heart and intentions are as pure as gold. Things are too heavy for me right now. Take care. And then asema odi ababetu edwa ema ne fans nyina ne de obia ebopu say na ye ma mi odi enim sende wasan a na ye wo mu de ye kon na ebusuafo wei anam so amama fe mi nua baba ko ekria sikapa so on beka me ho na ye ndi nsebwe emu enkomo me nua baba ma kwa ba eba Africa Media meju so na mo say nyankopon do bibia ye fine die boko yo eda say na me nua ba ne ma me efiado eda babetu dwai wa dwentwe efa ho ne ni yo meda wasi ebirna mena makonya iso achia Africa Media ahwefo eni obibia yo efia ensem a wode ababeto edwa no emuodu pa wo se ye hwe na yenye de yenka wo se oman ya yewo mu ana se oman ya yewo mu empenifo a wo mo eda ya no ade no se nipa no eyi ne ho edi esi honum se bia wo ye bibia wo mo eyi wo mani edi free nipa no ho no se okay so ono ana pe no so wo ye enti enya no wo nyo no abra wo beja sa esune eban no ewo dodo na emu ye beka se wo dodo nya o mu nyina bai dodo na no sa sune eban ne ewo mu se fanso obi eyi ne ho esi wo no voluntary se we die me ye me de boa me man me de boa me community me de boa me society no na ya ka chen so ye nya so obetimi onye ne ye hwe enso so ade no eda ho no ma monye madwense mo ye anasa monye madwense mo ye bibia ede afa ho but the moment a wo bi ba ye no wo mo empushi nipa no because wo mo ni say wo mo eya na say ade no kokowie yi a nipa no beje abasobode no nipa no beka say me na me de ba ye e na mo be so na ye ntina je say ono ane ye kofa ba ye ntina je say ye nya no so ono aso obetimi dia ye nya no wonye oye na yi a fine oye na anye yi nsusu a ene na chese ono a sasu ne ewe mu eno no ha adwen pa eye se sa ye wo sa nipa no ebi ewo oman mu a enwa ma oman no entimi nkoso ena enwa ma mpuntu nsusu entimi mo oman no because webe obi beka se me na menyi mani mu nkonkoye me kwa obi enu ho beboa na chese wa yesi anenye obi ene kumantwi bosi akona di niti ekokodi achirema na chese wa na wode wuti ekwakwaje wo consequences nti de beba no ento obi onu ma oya willing say ade we den kametimi asolve ade we den kametimi aye obi nya just a push up some beka cheni say oh ubetimi ye enye wo sika bi o enye wo bibia wo de kan but just to motivate the person keke no so hu say apa the oye na ya de pano ye ni sankofo ni bi ewo oman mu achese ye yi nipa be 10 esi won ma ba ko pe just ba ko pe na wo benya na ba ko no so no
enti ukoko fasa yi no eyesa na wote wono mu a wo ne say oh fine ade mi nyo obi ama ne mo me ne ma me mpem ba bi enti wo me ya fine wo ma anya fine enti de enu aba ne e ka no emu odupa eye a wo ka se wo jai eye enoma emu no onua nya de be koso ade na wo ka no e wo se empanifo wo mo enhwe no munye bibi emfa from because se obi asore na obi aye na adwen se me ye na afi opa aba na wo jai na obi apa aba na wo jai a why na ebe sorry biem se wo ye bibi because obi aka se oh wo mo start ye kwampo no mo start ye wo ma enya mo bia e na mo pa aba nti me kwampo ma ho ode aya ahia na ono suso ye den ejai e de so nti e ha adwen pa anka wanyina anka betimi aboa ema oman no etumpo nti wo de we de wo dikam na menya ba ohu ne sese na wo ka sei nipa ba ko de na ho de eso na ohu ne se anka we no anka okonya ase bia celebrities ahodo no enso e de omu ehyemu a anka betimi ama na gina ama wotimi akọ eye ntokwe because atokọ we die enye nipa ba ko e dia ana afeso oman no ye nyina na ewom bibi ekoye ankoye enso beka ye nyina EndSARS esiye e wo Nigeria ni ehun say yen Ghana ye celebrities dodo na posti wo mu social media omo mbeto nyom e wo ho omo mbe ye video ane some short film bi e wo ho no mu nyina ye posti ye enti edi enema ye celebrities no mo wo man mu no asema to Ghana say omo metimi ai bibisa no omo enye ani no mo do mo twem efi say Ghana ye celebrities na nkasa na yen before na no crown no chese yen no yen ya de ne nkoso ne de yen po yen hwehwe ni mu yen ya hwehwe yen ya ade a chese obi beka se oh we de wo yo oh saba ye oh sabrante wo ye o ye pa wo di se wanka obeye enso beko ni fie ye di se ye boso ne nchese nya de se wo be ye empo sa na before dodo na ebinom enye obi aba dodo na no sa na ebinom etiem se ade ewo ono ankasa ne de obegina ho akase o we de ye nyina ye fight se efia odo etimi egina de na ye nyina ye support no ye nyina ye kai fine ebi ye ba omo ye ne sen omo ye ne sen omo ya ne se face the country omo bebe kasa omo ebi ba na omo be sabotage say fix yourself na we susu di say na akwa yesa say omo de ekun eno na omo kasa makoyo mo politicians we wa ha enti na afi omo de ekun enti no ye denti a yes South Africa de no na Nigeria for de no omo etimi egina mu na omo ye na susu ye de ye ntimi ye no omo ye say de be kasa oh Ghana for de omo die eba no se wo munyi wodo enchira wo mo ya die eba no se wo munyi bibi enfambo afofra wo mo ya de so wo mo ankasa die enya de so wo mo ye eno ene ade a tese ha yen abibifo eno ne ade a ekuye abibifo a ebre ya se na susu ye hunu se ye de ama obi ai nanka enka no ye nananom kasa wo fie pete ewe wo na ma ebika since abontinsu ni bewe na so say Ghana for ayo ma je say omo be omo mpa omo fie de abontinsu de mom no be because omo ni say wo mo ebo wo mo ankasa ehun no krampo no omo be wie no na afenya de say ye show any gratitude e de ama omo ni say ye ankasa na ye ungrateful ba wo ye de ama afofo onim say afi wo ye no de boa nipa na nipa ni yo be ka say sankenye wo mo na de wo mo ba jima nkenya de say nyame enhyiamo ba won say akwakoye ye bibie wo ya de na say na me be support o ana say bibi ni a wo ye na me be gina wo nchen na me ye wi a obe ye ya be ka say oh after all say ye nyina e koma ye nyina je ne hu nya say me kwa akoda wase say wo bo a me ma nyoma ekoye eno so ka ho say ye show ye appreciation on nyoma nkofo ye de ema ye no ka ho binti na ama say no obi ye bibi di abo obi krampo na on person obeye because onim so ye wie krampo na enya de say ne effort no ye be recognize it eno so e ka ho ebi eno ti na ma ye celebrities metimi aka say dodo na ntimi afo mo wanye den anshim but at least e dey wo man no nko ade
wo mu bi ese ya wo mu bi ebo a wo mu bi enti se wotena mu se ane ade ne ense ya ese ya beba ka wo ena ekoye nso so de ma wo eka wo asefo a wo ba wo enti sa adwen ni timopo na ewe yeti no like a brasso say yesesa eye ya adwen yesesa ya ise de yesi adwen ne nyoma a ye den ye dwen edefa eye afoforo ehu because ye nua bai eye na adwen se o jai ade we na wo to na adwen mu am wo mo looking up to her say ono enegina mu de mo omo so be ye den na chese wo mo so ba be ka say oh de ogina mu de ma yen ai ajiman de oba beji ama yen onu mpo na so wa wate adayi mpo dia ene na yen ya ye no endru bedwam no ye de ye nchine kura na chese ye de ya yirem oh san so na chese ye kankas enkrofo kasaboa e de ahye wo mo eyem na enyoma enkrofo pese wo mo enkan famra bonten enya de se ye mo maka na ya mo nsusu anka ebe de ye hu ade ha wo man no anase de etete wo mo na ye nsusu ya ye e de amom enti ye mpenifo no wo mo enhwe no mo nya no pa eyi yo bini aba we de meda wase pa na ansa na ye de yesem ni na ebesi no nia me pese wo ka ehwe eye amanfo beto mo fumo ba emom no omo tai criticize eye nkofo no obi wo ha wo na adwe so baby and so say criticism no be do so the case anybody celebrity a oh na bo want them the free ya na initiation anybody say you do matema we forget say these people are human beings almost omo watema omo to be watenka yes inti bi a wo kasa say ya ebu wa ultimate na how do you say odo we mbese me tre ema me mind na ko mind net me to na ka benefit ye ni na ana menya criticism say and the president met me akoso hu say bia ni obi say e ka won nti na ye nearby ye fiodo or tre sign na oh sure say affecting the mental health and the mental health is at stake here yeah into hu ni sa yo ba de wo kano sa pepepe na etie because say what one na wa dwempa edimo obi na obi ti one na wode wo past enyoma bi a wa ye criticize o no ga so oh na wo den wo nya tutu abra na wa boy na wo be na be ka say and fix the country you fix it then fix yourself what one na wo dwen wo abeka say eya baba na ma boy twem eya me past eya de na me ye say megai say ma be a new person me hunu say sa enyoma no kwampo e ka hu bi na emma o man no kwampo ntimi nkoso ana say emmo ama nyoma ntimi ento ye entino ye ka na ama aban na ni aba no so na say mo de me pass ebe ye me ana say obi ka sa no wo say ne hwan wo anya ministers ne yi na no wo mo twempra ne ye de wo be gina ha ba be ka say fix the country say ni and no ka hu ebi how are ye kasa e de e che ye celebrities no ana say nipa no ebu eye nipa abem Ghana na nkasa ye bu nipa abem e wono mebu enkankan si ye hu sa de we ya wo ye edi mpunto beba edi bibi beba ebeba wo na abeje nmonya beka se oh efie odo na ma sa de we entimi be ya ade a enede ye mpanifo no etimi aye ye beka se efie odo na ye ma ye enede jesi ye nsuo aba water bill cross se ye ntua water bill biem obeka se ene mempene ma ye beka so no nko a na ne ye wo na se ye nka we nchen na o kan de action na wonim se wo brand panas wo bubu na press se de wontimi nye no wonim se still na how no eda so e wo ho no enti when na was expect se wo memeka yes wo how no ever wo biem o twen se MP no na memeka ma ana obi na memeka assemblyman no na memeka ma ono no ho tono wonya ni sika bi fi aban no ho wonya ne esgasha ne de ka ho enti wo kwampo no how wonya ne how o dadwen nya ne dadwen enti wono na waye na adwen se oh me ba me ankasa me nkrofo no me ba wo mo level the fact I'm a celebrity doesn't mean say me so no me extraordinary me but to the level of the citizens na natimemufo no na me no wo mo nyina ba be the same na yesu de akira aban na ma o ma ye na se ye criticize wo mo edia ena enya ade nso se wo bia be yi nanim edia ye bibia yeah enti sa esu ene eban ne de e wo se ye njai anya sa pa dia ebeduru me bia po bi se won gonongongo gina ni mu na won kasa mfama na obia be twe no because obi ni won mo be pese ye fa nanim etwitwirifo enti ye besre mo ye ekwan a ye foso sabotage nkrofo so wo mo edi nyoma bi eba mayen criticize wo mo with their past anase mayen ga se wono so ono se ne hwan se obebebe kan bi so wono anka hwan na be kan ede amam na se wanka ama nyoma anye ya na je se wo susu na wo susu se nka wo betimi aka no no eduru hemfa
wo ebia wo ye ntosu ni bi eba wo wano no edru bedwam wano na wagidi wo fame or followers na wonim so wo kan at least empenifo beti e beka say eh efie oda beka bibio dey na kan obi e bepe so wo akotie 90 no wo criticize no e ma ni eja de wo ye no e mo de wo de koto wo platform so obi be kwa ko hu na kwa kan na homa ye njai how are you criticizing eye ye nkofo because ebia na wonim ene na wo susu say bia won enka emfa ema wo ba ebia na e ka dum obi da foforo e be ko e de ama o sa da no susu du on na nipa na engine amfa ama wa obekasa na wayehu oye boni aye ni ana asem oye nipa boni ni ana oye ni mu ana homa ye njai sade no na etimi abo amoman no etimi etumpon yo mini ba mede wasepa na nka me say nka ye wia no na nka ya twe wo na ma endi bibia but asemba ko bia abato mitima mbese bibisa ene ne say if you do ohwa o ka say the mental health is at stake here no ohwa on twe no ho ana na say what say on pause she's on pause meaning so or twe no ho ana it is an wo pa magana for actually say or like wo pa actually Ghana for say they say what twe no say yeah who will affect the country yeah protest bia mu bia man I just say because of how our people are trolling her and normal they say na the elkoso woni because ubeko no bi obi aka bibi da chen na say I'm reminding of the past and no maybe na nka won ya na dwen so wo obi akwa aka say oya no politics even so na enye na sana na wo pe e dey ache but because of enunti better can say boy NDC ni or MPP ni or CPP ni and so kan won and e ba le san so o a clear conscience now a clear mind na ye kasa de chewa it will affect you mentally and it will kasa any mental health is at stake odi so waka yo into hwa won twe no twene da wa twene ho we by no original baby na the best way because who to anamona nipa na who to anamona dem omu hu ne say you are not helping them there and then for so be any so pin ko wani into twene ho a wodi so twene ho we can't afford to have any more complicated issues like this maybe to say anyway yes let me afford to say another celebrating so na dream baby baby you're not for her and the dsm ni na is na ds no most wa dream trap sam na ye di hu komo ni na now they are to your comment section mo kama ama ye uwie so wa like video no asan so ahye so na foforo enso ebehu ni yakwaso uwie so me ma uwie fi so me mia subscription button no uwie no mia notification button no so aka won say na dada ye post video bi e wo Afric Media mo so benya bie ne wo hu ni yakwaso e wo Ghana ene afensu wiase mu afa na nyina me di ene ekua bro ne data se ne ye besan so ehia makram